Kod weche mag ngima ji ariyo owito ngimagi ka maloyo 10 mamoko yudo thieth e gwenge mag Ruiru tok muoch mar tuo mar Nyaldiema. Jodak kod wede wacho ni tuono muoch tok modho pi moro ma giwacho ni okikore kod mano mar taka ma okale fereji magi. Thoth joma yudo thieth wuok e gwenge mag Gatongora, Morera, Karatina kod Prison. Giseo kambi keyo pi makono kuom weyo dundu ma oting'o pi ma ochido dhi nyaka aora mar Ruiru ma thoth jodak makono yudo e pi ma gitiyo godo. Tuko hapa kwa sababu tumeleta mama yetu ambayo amekumbwa na hili janga la kipindupindu. Ni ugonjwa ambao umempeleka kwa muda mfupi sana. Alitoka kanisa siku ya Jumapili vizuri na akalala vizuri, lakini kuamkia Jumatatu alianza kutapika na kuendesha. Tukawa tukijua pengine tu amechafuliwa na tumbo, tukujua kama ameshikwa na kipindupindu. Na pia hata kule mahali tulitoka kuna mtu alikufa last month kwa sababu ya hiyo mambo ya kuendesha na kutapika. Tulienda tukaomba maji ya kukunywa, tukapewa maji ya mfereji. Hiyo maji sasa tumekunywa hiyo maji, jioni sistangu akasikia vibaya, kaanza kuhara, kaanza kutapika. Ndio tukaona tumlete hospitali, tukamleta huku Ruiru Hospital. Venye tumemleta huku Ruiru Hospital, wadi zimejaa.